Kata orang, tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak manis jika ada dayung tiada perahunya. Begitu juga sesebuah majlis, tak lengkap jika tiada yang berbicara. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, penyandang kursi kepemimpinan Islam Tuan Guru Haji Muhammad Yassin bin Muhammad untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Saudara pengurusi majlis yang diraikan Profesor Muhaya Muhammad, Datin Sapura, rakan-rakan dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan ini dan juga melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk melangsungkan satu lagi program di bawah Kursi Kepimpinan Islam yang letaknya di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Kursi ini diadakan untuk tujuan memberi satu pesada, satu platform supaya kita dapat berbicara, dapat berdebat, dapat membuka minda untuk melihat apa juga perkara yang penting yang berkaitan dengan ilmu dan Islam supaya ianya menjadi satu lagi bahan untuk kita berfikir dan membawa diri kita dan juga Islam kepada satu tahap yang agak tinggi dari segi martabat ilmunya. Dalam lengkungan 6 bulan lebih kurang saya di sini, kita telah berjaya membawa 3-4 tokoh. Satunya daripada Nigeria, iaitu setiausaha kepada badan Islam tertinggi di Nigeria yang berbicarakan tentang Islam di Nigeria dan juga peranan Boko Haram dan juga peranan Islam di Nigeria. Ya. Kedua, kita membawa seorang tokoh daripada University of Cambridge, saudara Ahmad Killa, yang menjadi profesor ulung di sini selama setahun dan berbicara tentang bagaimana kita boleh menukar naratif ataupun cerita dari segi perspektif Islam bila kita melihat pembangunan dunia moden ini khususnya. Ya. Beliau sekarang ini sudah balik ke Cambridge dan akan datang balik kepada bulan September nanti untuk mewar-warkan lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perspektif Islam kepada pembangunan dunia moden. Ya. Ketiga, kita membawa seorang lagi penulis, saudara Ian Buchanan, juga seorang Islam yang menulis buku tentang The Study of Christian Militancy in the World. Ya. Beliau membuat penyelidikan selama 23 tahun untuk melihat apakah peranan keganasan ataupun militansi Kristian di dalam dunia termasuk dunia Islam dan Malaysia khususnya. Baru ini beliau menerbitkan satu buku tentang Christian militancy in Malaysia saja. Kerana kita selalu berbicara tentang keganasan dan juga militansi daripada perspektif Islam, tetapi kita tidak agaknya sedar bahawa militansi ini juga berlaku dalam banyak agama lain. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini di Rohingya, orang-orang yang dihalau daripada negara Myanmar, semuanya hasil daripada sekumpulan yang dipanggil sebagai The Militant Buddhist Monk, iaitu padri-padri Buddhis yang mengambil peranan sebagai seorang kumpulan militan yang menghalau orang-orang Rohingya daripada Myanmar. Ya. Perspektif ini penting kerana kita sebagai seorang Islam dan juga ingin mendakwah kepada orang-orang bukan Islam harus tahu di mana letaknya ya, polemik ataupun kedudukan interaksi agama di antara Islam dan bukan Islam. Bukan saja kita menumpukan kepada apa yang kita tahu tentang Islam, tetapi kita tidak tahu tentang dunia lain. Hari ini kita amat bertuah kerana kita mendapat seorang tokoh lagi, tapi kali ini bukan daripada seberang laut, tetapi tidak kurang terkenalnya, iaitu Profesor Muhaya Muhammad. Ya. Dan seorang penceramah wanita yang pertama dalam sesi untuk berbicara tentang apa saja yang perlu dibicarakan pada hari ini. Hari ini kita mempunyai judul tentang transformasi diri. Ya. Saya tidak kenal dengan Profesor Muhaya, hanya membaca buku beliau dan melihat beliau di kaca TV. Tetapi Alhamdulillah dalam sesi pesta buku baru-baru ini,
saya diberi penghormatan untuk melancarkan sebuah buku beliau tentang pekerja dan employer dengan pekerja, yang ditulis oleh beliau. Dan dalam perkenalan itu saya serta-merta memberi tawaran supaya datang ke USIM untuk memberi ceramah kepada pelajar-pelajar USIM atas 3 sebab. Pertamanya, saya dapati bahawa di sini agaknya lebih ramai wanita daripada lelaki. Dalam bilik ni pun dah nampak, lelakinya tersorok di ujung sana. Dan oleh itu perlu ada satu perbincangan daripada perspektif wanita tentang peranan pelajar-pelajar wanita khususnya, yang saya semasa menjadi Naib Chancellor di Universiti Sains Malaysia merasakan pelajar-pelajar wanita selalunya dibebani lebih daripada pelajar lelaki, melihatkan apa yang akan berlaku kepada mereka apabila mereka keluar berijazah daripada universiti. Mereka perlu memainkan 3 peranan: sebagai seorang yang mempunyai kerjaya, sebagai seorang ibu kemudiannya, dan sebagai seorang isteri kemudiannya. Sedangkan orang lelaki, saya rasa beban ini tidak begitu dirasai, kerana mereka akan pergi kerja sebagai bos, balik rumah juga sebagai bos. Ini satu perspektif yang perlu diperbaiki, dan saya mengharapkan ini adalah salah satu daripada ilmu yang akan kita timba daripada Profesor Muhaya. Bagaimana kita boleh menjalankan kerja sebagai satu keluarga yang bahagia dan menjalankan juga silaturahim di antara kita dengan kumpulan-kumpulan yang ada. Profesor Muhaya bagi saya adalah agak istimewa, kerana beliau seorang ilmuwan dalam bidang tokohnya sendiri, iaitu ophthalmology, ataupun ophthalmology, isn't it? Tetapi dapat melebarkan bidangnya itu ke dalam bidang-bidang yang lain. Bidang pengurusan, bidang motivasi, dan berbagai-bagai lagi bidang yang sebenarnya mencerminkan apakah itu ketokohan ilmuwan dalam Islam. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, orang-orang yang mempunyai tokoh ilmu dalam Islam selalunya tidak hanya berkecimpung dalam satu bidang. Kalau saya mengambil contoh selalunya Al-Kindi, kerana saya banyak membaca tentang Al-Kindi. Al-Kindi memahiri 14 bidang. Bukan saja agama, tetapi juga muzik, tetapi astronomi, falsafah, mathematics, medicine, dan juga bidang-bidang yang lain. Dan paling disegani sebagai seorang akademik, beliau menulis 200 buku. Kita ada profesor banyak di universiti-universiti kita, tetapi berapa buku yang telah ditulisnya, walaupun mereka sudah mendapat profesor, ada PhD dan sebagainya, berapa buku yang telah ditulisnya. Al-Kindi menulis buku di kurun ke-10. Tidak ada komputer, tidak ada prasarana yang canggih seperti kita, tetapi dapat melahirkan 200 lebih buku. Ini dia tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang ada pada ketika itu dan perlu dijadikan contoh. Dan Profesor Muhaya dalam bidangnya sendiri bukan saja menulis buku tentang ophthalmology, tetapi banyak buku beliau tersebar di pasaran. I don't know whether you bring some of the books. Tak ada, ya. I think you all know, buku-buku beliau banyak dijual di tempat-tempat ni. So saya menampilkan, saya harap satu contoh, the role model for you, not only for the ladies but also for the men. That it is time for us to sit down and reconsider. Berfikir semula, apakah peranan kita sebagai seorang tokoh ilmuwan Islam, khususnya di USIM yang mempunyai nama Islam terpapar dalam universitinya. Saya dulu daripada USM, University Sains Islam, University Sains Malaysia. Tetapi sekarang ini University Sains Islam Malaysia membebankan saya lebih kerana perkataan Islam itu tersirat dalam nama USIM itu sendiri. So saya tidak mau berceloteh panjang. Saya rasa ini adalah masanya untuk kita membuka minda supaya dapat kita berinteraksi, bertanya dan menyelesaikan apa saja masalah yang ada. Dan saya mengharapkan Profesor Muhaya
tidak segan datang di sini lagi sekali apabila kita telah membina satu silaturahim supaya beliau juga dapat menjadi mentor kepada USIM ini. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Muhaya supaya pertemuan hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat mengeratkan silaturahim dan lebih penting lagi menaja dan memajukan Islam seperti mana yang dituntut oleh agama dan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pergi menimba telaga di hulu, tidakkan ikan melarat ke muara. Kini tibalah masa ditunggu syarahan umum tetamu kita. Untuk itu, bagi menyempurnakan agenda majlis, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Profesor Dr. Muhaya Muhammad untuk naik ke pentas bagi menyampaikan syarahan umum beliau yang bertajuk Transformasi Diri Mencari Redha Ilahi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, I admire your pantun. Saya tahu 2-3 kucing berlari je. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak USIM dan tentunya Tan Sri Datuk Dr. Zulkifli yang saya jumpa baru-baru ni, dan I must say you are very fast worker. Terus tu saya pun I think whatever happened is niat Tan Sri, the sincerity, and I feel so privileged to come to USIM. Bukan senang because your university science is very good already. Islam Malaysia, so big clap to USIM. Dan juga Datin Sapura dan Datin Maizran. Yeah, thank you. Maaf. Okay, so tajuk saya hari ni, why I have this cordless, because saya punya style kalau bercakap tak payah duduk. Kalau duduk kat sini macam ahli politik. Kalau duduk sini macam ustazah. So today what I intend is in the afternoon, tajuk dia pun Transformasi Diri Mencari Redha Ilahi. I'm going to make it like a mini seminar that I used to do, but I put everything fast. Because you're all fast learner. Usually I give transformasi seminar for one whole day for the public. But I think orang USIM ni dan Tan Sri bisik kat saya tadi, semuanya orang daripada sekolah agama. So insyaAllah banyak malaikat lah orang agama ni ya. So dia punya otak lagi pandai lah. Semuanya insyaAllah solat tak tinggal, aurat tutup dengan sempurna. So tak banyak maksiat, insyaAllah ilmu cepat dapat. Sebab ilmu hanya pada hati yang bersih. Number one. So I'll have certain principle which I want all of you to ponder upon. Yeah. Oh, cakap Melayu lupa. Melayu ke both boleh Okay. First nak tanya dulu. If I ask you, I'll be showing Okay. Boleh saya tanya yang pakai baju biru? Who are you? Siapa anda? Amelia Syuhada. So if I take the name Amelia Syuhada, I put on a chair, does it become you? Okay. So are we our name? Adakah kita nama kita? No. So siapa kita sebenarnya? Okay. So saya nak tanya metafor. Kalau kita ada satu cermin depan kita ni, and you look into the mirror. Okay. Siapa kita? I'll ask the boys now. Boys kan intelligent, highly intelligent, hardworking kan? Okay, the handsome guy with the stripe, yeah? Okay, nama apa? Muhammad Iqbal. Iqbal, kalau kita tengok cermin, tengok dalam cermin tu siapa Iqbal? Yang melihat cermin ke yang dilihat dalam cermin? Dilihat. Okay. Masa Iqbal umur 10 tahun, dalam cermin muka macam mana? Okay, sekarang Iqbal umur berapa? 18. Berubah tak yang dalam cermin tu? Berubah kan? Kalau umur macam saya, 57 tahun, rupa Iqbal macam mana? Muka kesian kan? Okay. So, yang kita lihat tu berubah tak? Yang melihat? Tak. So, who is us? The one looking or the one being looked at? Looking. Yang melihat itulah roh dan jiwa kita.
That is the one yang never change. Okay, one principle you must have. Okay, one principle Okay, another principle. If there is a bicycle, Tan Sri bagi Iqbal. Sebelah Iqbal nama apa? Sebelah Iqbal nama siapa? Izwan. Kalau Tan Sri bagi basikal kat Izwan, Izwan dulu belajar naik basikal umur berapa? 4 tahun dah pandai naik basikal. Okey. Sekarang dah 18 tahun Kalau Tan Sri bagi basikal, boleh naik basikal tak? Boleh. So, why I ask you this question? Nak tanya, mana kuat, roh kita ke fizikal kita? Roh kan? Because masa Izwan bawa naik basikal tu, you learn bicycle with a 4-year-old body. And medically speaking, every 7 years, everything in our body is new. Kulit kita tukar every 1 month. Our liver every 3 months. Our gastric lining every 3 days. Selalu sel darah kita every 120 hari. Tukar. Physically, kita sentiasa berubah. But your skill of being able to naik basikal tu, so that's your experience. Boleh tak orang curi your pengalaman? Boleh curi buku? So boleh tak orang curi ilmu? So nak kejar ilmu ke nak kejar benda-benda yang luaran? Nak kejar pengalaman ke nak kejar rumah besar? Yes. Because what is within you, nobody can take from you unless Allah take it away. So kewarasan kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita, kepandaian kita is very precious. Which is more precious? What we have inside or what we have outside? Good. So pelajar USIM ni dia banyak fokus pada pembinaan fizikal ke holistik? Good. So kita ada jasad, kita ada emosi, kita ada intelek, kita ada rohani. So pendidikan negara, Jerry. Jasmani, emosi, rohani, intelek. That is on paper. Everyone knows. Tetapi saya nak all of you ponder. Satu hari, berapa banyak masa you all focus on intellect, berapa banyak on emotion. Siapa pandai belajar tapi hati sakit aja? Siapa pandai belajar tapi dengki aja kawanku skor tak belajar pun skor? Siapa? That is what I mean by being holistic. So bila kita sebut transformasi diri, sebenarnya apa maksud transform? Beyond form. Beyond form. Form is physical. So beyond form, we're going to spirit. Another question I want to ask you. Apa beza information dan apa beza dengan inspiration? Buka Google penuh dengan information. Betul? Tapi after baca Google rasa nak jadi baik? Inspiration? Are you getting inspired today? Yeah, because inspiration means we go into spirit. So ingat, 99% kita ni spirit, 1% ni physical is a manifestation for us to live in this world. Tuhan beri sementara. But it's part of our journey daripada alam roh, alam rahim, alam fana, alam barzah, alam kiamat. Dan the most successful person melihat wajah Allah di syurga Firdaus. That must be your outcome. Whatever we do, that has to be our outcome. Bila you ada big mission, big dream, kalau you buka motivation book kan, dream big. Tapi orang Mak Saleh punya dream big apa dia? Boat house, big car, Ferrari. Prof, I want to be millionaire before 40. Alah, kesian dengan orang cakap macam tu. What's our dream big? Husnul Khatimah, syurga Jannatul Firdaus. That must be your dream big. So once you have that goal, that is your GPS, that's your ways that you put, whatever happen, you don't care tepi tu. Bila saya datang tadi, saya tekan di USIM main entrance. Whatever happen, I don't care. I just see my road. That's how our life. Your GPS, your akidah is for Allah only. Kalau you buat sesuatu yang bukan Allah, delete. Reset minda. Forget about it. Okay? May I have show of hands lecturers yang datang? Oh, congratulations. Not easy, Lecturer sudi datang. That's good. That's good. That's good.
Because if you want to know orang tu cinta akhirat atau tidak, dia suka pada ilmu. But I've been in university before. If I ask the lecturer, would you like to come to a course that will give you CME point for medical or CPD point, continuous personal and professional development? So one is for self-development, one is for self-promotion. Which one people will go? Siapa cinta akhirat will go for self-development. Siapa cinta dunia will only go for self-promotion. Nak naik PTK, whatever lah. So if you want to know who you are, who you're going to become with the choices you make today. So bila kita nak tahu seseorang, tengok buku apa dia baca. Boleh tengok show of hand, girls. Bila ada pesta buku, how many of you buy fiction books? Non-fiction? Ke tak beli buku ni? Tak ada. Okay, if I ask you, who is the author that you all suka? Anyone? Siapa? Siapa baca Anthony Robbins? Any Anthony Robbins? Okay. Maybe Malay books. Saya pun, because I read English books, so tak tahu sangat Malay books yang tu. Local authors, who do you read? Tak baca. Novel. Okay, I'm sorry. This is on air. Marah novelis pada saya, Tan Sri. I'm one person yang sangat kedekut dengan masa. I feel that time is so short. We may die any time. So masa tu nak yang penting saja. So daripada muda saya memang tak baca buku fiction. Rasa rugi masa. Buku yang Mills and Boon dulu yang love story tu, my friend, we read so many. I take one book sampai pasal tak nak trend orang baca, kita pun baca. But take me 1 week to finish. And all I read was the English. I imagine, oh, she wear a blue dress. I was imagining the beauty. Tapi cerita-cerita tak faham. Okay, so if you want to know where you're going to be, it's how the book you read. Okay, so dah nampak konsep tadi? Okay, now, itu kenali diri, itu physical. Another one, how many of you are happy? Siapa bahagia? Oh, kalau student senang lah, Tan Sri. Kalau, Datin, kalau saya buat seminar, kalau adults, payah nak angkat tangan bahagia. Siapa yang dah kahwin semua payahnya nak angkat tangan. So don't get married, nah. Married people never happy. Siapa dah kahwin, oh, that's why sana kita dah tua kan, tengok pengantin suka sangat nanti, you don't know what you are in for. Not to say that. I'll tell you, do you think I'm happily married? How do you know? People can put on the front, yeah. But believe me, later I will share you how we as a woman, no matter how hard we go, we are happy all the time. Yeah, okay, insyaAllah, setakat ini. Okay. That's 2 principles. Now another principle, if you are not happy, you ask why. Siapa rasa dia tak happy pasal kawan dia buat dia? Roommate dia bersepah. Wow, seorang dapat dah. Oi, tu ramai pula. Okay. Tak happy pasal roommate Okay. Roommate tak best Okay, kalau kita best, agak-agak Tuhan jumpa kat orang tak best. Siapa izinkan dapat roommate macam tu? So nak marah Allah punya takdir? Your roommate yang sepah, yang rendam baju seminggu bau busuk tu, is actually a test for you. Okay. All of you write this formula down. Okay. C plus C plus X equals to Y. Okay. Let's say C is a constant. Constant, tahu constant tak berubah. Angka apa? Angka tetap. Angka tetap. Angka tetap campur angkubah bersamaan dengan angkubah, betul? So C campur X bersamaan dengan Y. If C is constant, apa yang menentukan Y? X. Okay. Saya nak apply dengan kehidupan kita. Okay, nama pun science kan? So I put with algebra for you.
Okay, the A is peristiwa. Tulis, peristiwa. In English, event. Event, peristiwa. Plus response. Respond, R-E-S-P-O-N in Malay. Bersamaan dengan hasil kehidupan. Apakah hasil kehidupan kita? Oh, yang baru masuk tu, come. Boys, can you all make padat? Saya pula jadi tu. Padatkan you all front, let the girl sit. Ni duduk atas kursi sebenarnya. Okay, so event equals to event plus response equals to outcome, hasil kehidupan. Apa hasil kehidupan? Kesihatan, ketenangan, kebahagiaan, kekayaan. Seronok tak kalau kita sihat, kita tenang, kita bahagia, kita kaya? Best tak? Yes. So you want your Y to be good, betul? C boleh ubah tak? Peristiwa boleh ubah tak? So apa menentukan? Respon. Respon tu siapa punya perangai? Ya. Okey. So nak marah. Siapa yang kata dia susah hati pasal kawan dia? Angkat tangan. Berani angkat tangan? Berani angkat tangan? Tengok sikit. Kan? Because if you start to blame others, you are becoming a victim, mangsa kehidupan. Siapa suka buat 4M? Orang ni punah ranah hidup dia. Apa dia 4M? Malas, boleh jugalah student yang malas, punah ranah. Mengeluh, merungut, mengumpat. Ni penumpak tegar ramai ni. Menyesal. Regret, guilty, menyesal, shameful. Oh, these are all you are destroying your life. Jangan jadi mangsa kehidupan. So kalau guna formula ni, believe me, you can apply in everything. So peristiwa dia datang kena duduk atas kursi, duduk atas tangga. Sedih tak duduk atas tangga? You want to blame? Nak salahkan siapa? Diri sendiri kan? Siapa suruh lambat? Okay. So whatever happened to you, you are responsible. So number one formula for transformasi diri, ambil tanggungjawab. The minute merungut, you are already a low level consciousness human. And your achievement will be low all the time. Jelas? So kalau kita tak ambil tanggungjawab, kita akan tidak sihat. Saya gemuk pasal mak saya beri makan banyak masa kecil. Saya tak tenang pasal roommate saya bising. Saya tak bahagia dengan suami saya pasal suami saya tak cakap dia sayang saya. Setengah tu pula dia kata, for the lecturers, Prof, my husband tak best. Kenapa? Tolong dia tu, siapa pilih dia? So I was telling Tan Sri, nobody can come to me with problem. Prof, saya ada masalah. Ya, siapa buat masalah? Is the way you think, you process event that make a problem. Yang pilih suami siapa? So kita pilih tak orang sama macam kita? We will choose people. Pasal I always talk about sungai kehidupan. Sungai ni dia ada ikan kat sini, ikan kat sini. So ikan akan jumpa along that altitude of the air. So kita akan jumpa orang sama macam kita. So if we have a partner or a roommate or whatever that Allah izinkan jumpa, there must be a good reason. So peristiwa ni apa dalam Islam? Takdir Allah. Betul tak? Takdir, we cannot change. Sebab itu kita dilahirkan di dunia ini untuk ubudiyah, ibadah. Kita memang kena test, ujian, sebab markah Tuhan nak beri dekat akhirat. So kalau you all buat PhD, of course difficult exam. Viva just for you, my God. Compared to one exam masa PMR, satu negara ambil one paper. PhD, your paper, your own thesis, examiner semua out to get you. But you get PhD. Macam itulah kita di dunia ini. Lagi University Sains Islam,
lagilah syaitan akan parking banyak-banyak. Sebab nak suruh kita, bila dia buat jahat, syaitan tak payah datang. Okay, our member, alright. Yang tak nak tu dia akan. So we must be aware, kalau kita buat kerja dakwah menyampaikan risalah, test dia sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Be prepared. Jelas? So, any more blame game? Ada orang nak jumpa Prof, nak jumpa ada masalah. I don't have ears for you. Okay? Because I was telling siapa yang assure saya tadi, saya nak ajar USIM student to be people who are not mengkagumi manusia. Idola saya. Why idola? Nak cium tangan, nak peluk, ambil aura. Come on, it's a waste. Waste time. I don't see why. Mak sendiri tak nak cium, nak sibuk cium orang lain, buat apa? Betul tak? So, saya nak tanya kat USIM, salam macam mana? 1, 2, 3. Tan Sri, kita orang ladies ni penat. So, saya belajar ni, when I went to one masjid, 1,400. Lepas tu semua kumpulan saya, semua nak salam. 1, 2. Lepas tu hati yang semua nak ambil gambar. Lama-lama I said no. That's why I start refusing all invitation. Bukan tak nak ceramah, Tan Sri. Penat lepas ceramah. Kan? So, I want to teach all of you to focus our time on the essential. Okay? Kalau kita ada peluang dapat ilmu, dapatkan ilmu, bukan ambil gambar, dapat pahala ke? Masuk Facebook? Untuk Allah ke untuk orang tengok? Untuk Allah ke untuk orang tengok? Dapat pahala? Settle lah. So saya nak balik nanti, jangan okay, settle. That's the syarat I give to my PA. Syarat minta macam sombong lah kan. Kita tak apalah. Bukan ramai. Because imagine after that, ambil gambar kan. So the exhaustion. Balik rumah, so energy saya only serpihan untuk family letih. This was it by one penceramah. Dia kata, Prof, kadang kita ceramah penat. Lepas tu kita, this are lady penceramah lah. Banyak semua idolakan dia sampai dia doa. Ya Allah, ya Tuhanku, izinlah kami mengajak orang mengkagumimu. Ya Allah, bukan mengkagumi kami. So my intention here is for you to remember Allah and not to see me. I'm not performing to impress you. Sama-sama kita nak ingat macam Tan Sri kata, kenapa pun Kerusi Kepimpinan Islam, Universiti Islam, kita nak Allah. Okay? Jelas. Okay. So ada sini ada masalah dengan kawan angkat tangan? Gone. Okay. If someone does something bad to you, another principle. Tepuk tangan sini semua. Ada. Beri. Dapat. Ada baik. Beri baik. Dapat baik. Dapat tak baik? Sebab beri tak baik. Boleh beri tak baik? Sebab ada tak baik. Padam muka saya. Finish. So whenever you get a negative event, so negative event plus very positive response equals to positive outcome. But if negative event, negative response, negative outcome. So remember, your response determine your life. Your response, pilihan bergantungkan akidah. Betul? So kalau kita punya sifat ketuhanan, kehambaan tak kuat, finish. Your life tak. Okay? So since you ada sekolah agama, you must gunakan tauhid yang kita belajar, uluhiyah, rububiyah, semua tu in your everyday life. Don't just use Islam for getting paper qualification. That's why I say, like Tan Sri say, why, how come kita doktor mata ni fikir macam-macam, cakap pasal agama. Because, believe me, as a doctor, when I study the eye alone, nak nangis. Sebab, in the eyes, there are 126 million photoreceptor which never change. The minute you are born, Allah give that much. And how do you think other cells change and the eye doesn't change? And this Tan Sri was not taught. Nobody taught. I started when I think, and I take my mission. I started a lecture called Physiology of Vision. Lecture ni memang subjek paling payah. We pass through masa, orang tak tahu je. Orang hafal-hafal MCQ je. Susah. So I said, no. I cannot, I must
do something. So I refer to so many books, so many diagram, nak boleh orang faham. Sampai now, dah senang. And how to examine the eye. Within 2 minutes, you know why you cannot see. Just tuk step. Maknanya as a person, as a lecturer, yeah, when we teach, we don't teach to show how much we know. We teach untuk benefit student. Sebab tu kalau nak tahu lecturer tu terror, simple lecture. Kalau lecturer cut and paste PowerPoint atas tu bercakap kat dinding, kalau lecturer tak digest material. Okay, student, boleh assess your lecturer, Yang PowerPoint banyak, penuh tu, tu tak prepare punya lecturer. The more you know, the less you write and the more you speak. Kalau tak prepare, banyaknya PowerPoint. Macam Tan Sri tak cakap benda. Oh, because you mesti ilmu ni, okay, let me talk to you about 4 levels of knowledge. You all yang mana? Number 1, unconscious incompetence. Siapa dia? Tak tahu apa kita tak tahu. Bahaya. Yang kedua, macam you all sekarang. Tahu apa tak tahu. Conscious incompetence. Yang ketiga, tahu apa kita tahu. Tu dah pakar. Okay, that's why if you jumpa doktor, semua dia tahu. Bahaya doktor tu. Boleh, ubat ni, minum jus ni, semua penyakit boleh baik. So tutup hospital. Dan the best, you want unconscious competence. You don't know that you know. So it is at the habit levels. Macam orang sayang tahajud, bangun, automatic hafazan Quran. You see, orang hafaz Quran tu, dia tak payah. Okay, so very important for us students to know that bila kita belajar sesuatu tu, you must come to the level of mana? Yang ketiga at least lah. Tahu apa kita tahu, tahu apa kita tak tahu. Okay? Okay. Now, itu one principle, ada beri, dah faham Another one, buat sama-sama. Fikir, rasa, buat, dapat. Fikir baik, rasa baik, buat baik, dapat baik. Dapat sihat, dapat tenang, dapat bahagia, dapat kaya. So, where does it start? Fikir. That's why siapa banyak orang wanita suka cantikkan tudung, tapi tak cantikkan pemikiran. Your thinking is everything. And the kerusi kepimpinan is about leadership, and until you lead yourself as khalifah, you don't try to lead others. Boleh tengok sikit siapa yang student body, presiden student body, tengok sikit. Ini student body ada kat sini Apa nama? Okay, ada student, ada ahli. Okay, 1. Boleh tanya what time meeting? Meeting kalau ada 8 malam. Have you read my book? How to Become a Good and Successful Medical Student. My first book, Tan Sri, I wrote that. Do you think when I was a student, I was in a society? Yes or no? Tan Sri, I remember when I first joined university, my cousin said, Mohaya, you masuk university, you can be famous for 2 things. For academic or for society. Which one do you want? I said, I want to be in academic because as a doctor, the harder I study, the top I am, the more I can contribute. Good. So I don't join any society. But now tak boleh because the principle is to be holistic. But if I can suggest, 8 o'clock is to me prime time. Okay, prime time. Nobody should disturb our evening. To me, meeting lepas asar, date time, I call it. Lepas asar, date time. That's why kita suruh sokan dan sebagainya. So take away the sokan, have a meeting. And any meeting more than 2 hours is nonsense. Tepuk tangan sikit. And whoever yang lambat, denda. 5 minutes late, $5. If you want to know your life, see how you manage your time. Your life is your time. Okay? Siapa duduk atas tangga tu, muhasabah diri. Okay. So, ada beri dapat. Okay, now saya nak volunteer on stage. Siapa sini percaya that your mind controls your life? And your heart? Siapa percaya?
Okay, can I have 2 volunteers cukup? Siapa naik atas? Siapa menutup aurat dengan sempurna? Sila. Okay, 2 people. Tepuk tangan. Okay, I'm going to do seorang je. Okay, anyone else? Tak payah lelaki, saya nak pegang. Tak apa, lelaki tak payah, sebab saya kena pegang. Tak apa, lelaki you alone. Okay sayang, what's your name? Amalina. Amalina. Okay, Amalina. Okay, what I'm going to show you is what I call kinesiology. You can Google Kinesiology. Itu yang best, nanti universiti ni pandai semua. Saya punya trigger, they will do it. Okay, and I expect you all to be proactive. Okay, lepas buat dengan saya ni, Google, find out, internalize, apply. Yang tu saya kata, if you jumpa, datang ni niat, you get what you niat, okay? If you can niat nak jumpa perempuan ambil gambar, that's all you get. But you won't get lah. But if you niat, you want to learn and transform yourself, mencari redha ilahi, you'll get it. So perbetulkan niat, sempurnakan ikhtiar kita. Then redha wa Allah give. Okay sayang, I'm going to show you. Can you put your hand like that? Okay, tengok depan. Okay. Tak apa, ketar. Kenapa ketar? Depan sikit. This happens all the time. I don't know why. Okay, tengok depan. Amalina buat turun bawah, saya naik atas lawan. Okay, 1, 2, 3, lawan. Okay, good. That's her strength. Okay, nama saya Amalina. Nama saya Amalina. Lawan. Okay. Nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya. Lawan. Oh, tak kuat. Demo Kelantan ke? Kelantan. Boleh tahu. See? Oh, Kelantan dia berani. Okay, nama saya Muhaya. Nama saya Muhaya. Lawan. Nama saya Amalina. Nama saya Amalina. Lawan. Okey, kenapa tak kuat? Awak tak suka saya? Suka, tapi kenapa lemah? Sebab kita macam menipu dah. Menipu, betul. Bila kita tipu, kita akan lemah. Roh kita yang bersih daripada Allah Azza wa Jalla tidak suka pada kebohongan, sifat munafik. So when you do something negative, dosa bohong akan lemah. So ada nak bohong sini? Lecture tak datang dysmenorrhea. Kenapa tak datang period pain? Saya nak tanya, berapa student sini tak pergi lecture pasal dysmenorrhea? Angkat tangan. Paling saya marah. You pergi ke tak pergi, dysmenorrhea tetap ada tak? Unless you've collapsed. Pergi. You lose 1 hour of lecture, you want to get back 5 hours, tak jumpa. Okay, no more ponting. Saya rasa tak ponting USIM kot, insyaAllah. Tapi mungkin ponting kot, tak saya suruh jadi mentor ni. Okay, tangan macam ni. Okay, tengok depan. Cakap, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sebut sayang, tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sebut, boleh, 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 boleh. Boleh, boleh. Lawan. Boleh, boleh. Oh, okay. Menyampah, 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 menyampah. Menyampah, 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 menyampah. Dia baik, dia baik, dia baik. Dia baik, baik, dia baik. Dia baik tapi kan, dia baik tapi kan. Dia baik, tapi kan dia baik. You see? Nampak tak? Pengumpat-pengumpat tegar ni bertobat lepas ni. Tangan. Okay. 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 Bukan nak mengata tapi kan, bukan nak mengata tapi kan. Mengata, tapi kan bukan nak mengata. Masalahnya, cabarannya. Cabarannya. You see? Same thing. Ini asal meeting sikit. Masalahnya, the problem is, mula dah keladak, saya kata. You see not? You see what we have been doing all wrong all this while. We could have reached so much, tapi tak pandai cakap bahasa. So we got to change all of you, insyaAllah. Okay. Lagi? Okay, cakap. Think of a moment. Amalina rasa sedih sangat. Ada? Okay. Lawan. 1, 2, 3. No strength. Relax, relax. Think of a moment. Amalina rasa happy sangat. Ada jumpa? Ada happy moment in your mind? Masa tadika dulu dapat buku. Ada Okay, lawan. 1, 2, 3. Oh, very good. Ada think of a moment Amalina rasa menyesal. Guilty.
Jumpa? Lawan? Go into moment, Amalina rasa bersyukur sangat. Lawan? Relax. You see how positive emotion make you strong. Negative emotion make you weak. Okay, your words, your feeling. Now, ada tak siapa Amalina nak marah? Tak boleh maafkan? Tak ada. Okay, think of someone you marah. Budak baik pula. Ada siapa yang tak boleh maafkan orang? Naik sikit. Ada siapa tak boleh maafkan orang? Anyone? Please, this is a therapy for you. You can heal straight away. Come. Ada siapa sakit hati alamak, yang lama-lama dulu dia break off pula, dia kahwin lain. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Okay, never mind. Okay, this come over here. Okay, now Amalina ambil subjek apa? Ambil medik. Medik. Wow, tepuk tangan. Tahun berapa? Tahun berapa? 4. Wow. Okay, subjek apa paling susah medik? Obstetrik. Okay, buat macam ni. Okay, cakap obstetrik susah. Lawan. Subjek apa senang? Pathology. Wow, saya susah pathology. Terror awak ni. Okay, pathology senang Okay. Cakap pathology senang. Lawan? Strong. Okay? Okay, now. ONG senang. Sebut. ONG senang. Lawan. See? Become strong. Pathology susah. You see? Tepuk tangan. It's the power of words. What you say, Allah dengar. So never ever say anything bad. But we cannot say bad until we think bad. Betul? Thoughts, feeling, action, result. So kita suka mengumpat orang, kita fikir negatif tentang orang, kita dengki dengan orang, mulut pun mengumpat. Dapat dosa, lemah, belajar fail. Repeat tak apa-apa. Sebab tu siapa yang fail exam, apa rawatan dia? Taubat. Kalau sakit, taubat sebelum cari obat. Okey. So, siapa nak bertaubat daripada mengumpat? Tengok. Tak angkat tangan tu confirm dia maksum tu. Okey. Saya pun sama. Okey. Okay, good. Now, I want you to think of a snake looking at you. Tengok depan. Okay, bayangkan ada cobra looking at you. Lawan, 1, 2, 3. Okay. Bayangkan a beautiful bunch of rose. Lawan. Oh, very strong. Relax. Image negatif. Yang kita nak cerita hantu tu kenapa? Why? Why you spend money pergi movie tengok cerita ganas, hantu pocong, tak apa-apa, tak tahu. You see how you are doing disjustice to yourself, injustice to yourself. Okay, lagi. Now, think of muka Hitler. Lawan, 1, 2, 3. Okay. Bayangkan muka Yusuf Qaradawi. Lawan. Oh, very strong. Tengok tu, bayang aja orang jahat, lemah. Bayang orang baik, kuat. Dia dah nak kawan dengan orang. Nak kawan baik dengan orang jahat ni. You see or not? If you want to know who you are, see who your friends are. So, siapa kata kawan dia buat jahat kat dia, maknanya apa? Dia pilih kawan? So, dia sama. So, nak cerita tak masalah kat orang. Prof, saya dah fitnah. Saya pun, anda telah memfitnah. Habis. Finish. So, if you are in this situation, you have no chance to merayu pada sesiapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Anything happen to us, the constant is to respond kita apa? Taubat, syukur, sabar. Hidup kita dua kepak je. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Senang syukur, susah sabar. These only two emotion we have. So, you are in the best place, best study. Kalau tak guna betul-betul peluang agama yang Allah beri ni,
really waste. Dan sepatutnya orang yang lagi kuat agama Islam lagi rajin. Okay, now I want you to, this is something I want all students to do. Buat gini mainan. You all must use power of the mind for your exam. Exam bila? 2 weeks time. Wah, lepas ni tak score. I'm going to teach you technique how to do well in the exam. Nak baca tak? Okay, buat macam ni. Buat tangan macam ni. You turn, jangan gerak sampai best. Don't move your feet, just stretch. Okay, lawan. Okay, turn. Maximum. Jump. Tak payah gerak lah. Okay. Okay, maximum. Sampai maximum. How flexible you are. Okay, sini ya. Okay, okay, relax. Okay, dah. Pusing balik. Don't move. Okay, now close your eyes. Imagine you are very flexible like a plastic. You can stretch so much of yourself. See yourself stretching more than you did just now in your mind. Close your eyes. See yourself being flexible and turning your body even more than just now. Saya dah tanda tempat dia. Once you are ready, open your eyes and do it. Okay, dah? Buka mata, pusing. Okay. You see? Clap. This is something saya lacking in most university. We always teach our students just at the level. So what I've done is the subconscious mind, which I'm going to talk later. Okay, another one. Siapa percaya manusia ada energy? You believe? Okay. I'm going to do something. Tangan, test tangan. Lawan, 1, 2, 3. Wow, so weak, huh? Okay, relax. Lawan, 1, 2, 3. Stronger. Tepuk tangan. Why? Okay, tak apa. Okay, another one. Okay. Lawan, 1, 2, 3. Weak. Lawan, 1, 2, 3. Kuat. Why? Okay. RM2 seorang, RM2. Okay, put your hand like this. Tahu kat ni. Put on your sujud. Tangan, tutup tempat sujud dengan 2 jari. Where's your tempat sujud sini? Sini. Okay. Medical student ni thinking laju sangat. Okay. Okay, lawan. 1, 2, 3. Tak larat Let go that one. Let go. Lepas. Lawan. 1, 2, 3. Dahsyat Put again. Tutup lagi. Lawan. 1, 2, 3. Lepaskan. Lawan. Dahsyat Okay, I'll keep the suspense. Now close your eyes. I want all of you to look at her with 2 kinds of emotion. First emotion, I do this, is, understand? Okay. Second is opposite. Alright? Okay. Buka mata sayang, buka mata. Okay, buka mata. Okay, I'll be doing this and this. Ada rabun, semua nampak Okay. Siapa rabun, datang bawa lasik dengan saya. Okay, tangan macam ni. Okay, now, first emotion, lawan. Second emotion, lawan. Second emotion. First emotion, lawan. Dahsyat dahsyat So, for married couple, why our husband don't want to stay home? Ada masa asyik keluar rumah aja. Why? When they are at home, they don't feel good, so they don't have to stay home. How we look at our family will influence the energy. So kalau kita tengok anak kita ke pasangan kita ke lecturer kita ke atau student kita within awe, wow, you are so good, I admire you, you baik, you solehah, energy high, they feel good, they stay home. But if your husband asyik keluar aja, kejap dengan kawan. Why? Because the kawan make them feel good. Because the kawan see them with appreciation. Okay? Isteri-isteri nak muhasabah diri? Bakal-bakal isteri. You must in appreciation. Okay, now, talking about the energy.
Okay? When I do this just now, see, all of us have these worlds of energy. So when I do this, I was breaking the energy. Okay? But when I do this, boom, I open again. So she's whole again. And bila saya pandang dia tadi, saya pandang. Kita suka tak orang pandang atas bawah? Why energy kita low? Because dia pandang dengan pandangan yang negatif. Tapi kalau orang kita admire orang, do you see this? Ataupun you buat, wow. Kan? You feel good. So, kita balik rumah dengan roommate kita yang rendam baju tak basuh tu. Apa kita buat ialah, apa yang kita buat ialah, wah, awak baik kan? Maknanya, the more you focus on your friend punya negativity, the more it will come. Okay? Okay, Amalina, cuba Amalina tengok row yang 2 row ni. Cuba tengok berapa orang tudung oren. 2. Kejam mata. Berapa orang tudung hitam? Tak boleh buka lah. Tak ingat. Why? Yes. You only see what you focus. So, kalau kita jumpa orang, kita fokus pada kebaikan, kita nampak kebaikan. So, peristiwa, constant, respon. Nampak bezanya. Okay, satu lagi. Anybody ada gula-gula? Anybody have sweets? Okay, pegang ni. Lepas ni, boys, you will change. Pegang ni. Okay, I want to test your arm. You hold it. You hold. Yeah. No. You hold with the left hand. Yes, I'm going to test. This is your barometer. Okay, lawan. 1, 2, 3. Lawan. Okay. Siapa ada gula-gula? Tak ada. Okay, can you give the gula-gula? What I'm demonstrating here, what you think, what you feel, what you say, what you do. Dah. Okay, safe. Okay. Thank you sayang. Sorry about that. Okay, tengok lawan. 1, 2, 3. Lawan. No strength. Kan? Okay, lepas. Ambil. Okay. Lawan. 1, 2, 3. Lawan. You see, sugar is very bad. So yang pergi teh tarik, carbonated drink, fast food, all junk food. Believe me, you are destroying yourself. Siapa suka pergi makan fast food restaurant? Okay. Lepas ni Tan Sri, we're going to have another session. If you want, we talk about health. Holistic living, healthy living, we start with USIM. InsyaAllah. Okay? We're going to go into what I call nutritional science. Ada nutritional science kat USIM? Ada tak faculty? Food tech. Mungkin kita ajak orang food tech. Okay, so straight away I give that knowledge. Food tech can be put in the syllabus, so this become a nationwide thing. Because insyaAllah my show is starting Tan Sri on 17 June, first TX. One day before Ramadan, hari Rabu 11.30, where I show about healthy cooking. And medical, so that tajuk dia show tu drmohaya.com. Okay, so again, we want holistic living. Okay, so now, dah faham yang tu? Okay, ada apa lagi sebelum tunjuk? Ada buku tak? Ada buku? Any buku ilmuwan yang ada? Any good books around? Buku apa tu? Buku dakwah. Mungkin buku dakwah. Okay. Okay, thank you Tan Sri, thank you. Oh, sorry Tan Sri. Okay, come. Okay, pegang. Okay, lawan. 1, 2, 3, lawan. Oh, very strong. Okay, just your notebook. Dari ada 4 orang, minta sikit. Sedap je. Tan Sri, this how? I'm used to UKM. Kan, kita dah biasa. Saya mengutuk budak-budak ni memang. Macam ada anak. Okay, lawan. 1, 2, 3. See? No strength. Tepuk tangan. So, bila you baca buku agama atau buku-buku, semua ilmu tu mulia, you are going to high energy. Baca majalah lara, dengar muzik lara, subhanallah. It's all. Banyak nak bertaubat nampak muka tu. Semua Tan Sri semua nak tunjuk taubat macam tu. Patutlah belajar tak faham-faham, masih fail.
Kan, medical student. Who determine you get a good patient or bad patient? Allah. Baik. Kena baik. Yes. So, pernah tak jumpa student yang pemurah yang fail exam? Yang kedekut, banyak kali fail. Believe me, I've taken many students for exam over the years, and there are some students who cannot answer, I don't get annoyed. Some students I get annoyed. Why? Siapa determine? I'm sure orang tu banyak menolong orang. Allah lembutkan hati pemeriksa untuk luluskan dia and forgive the mistake. Okay, ingat student, if you read my book, How to Become a Good and Successful, number 1, how to be a good baru successful medical student. Be a good person first. Okay, thank you very much. Big clap for Amalina. Masya Allah, pahala besar. Pahala besar awak. Thank you. Nak cakap testimoni tadi kan. Okay, Assalamualaikum. Sebab peminat prof, so saya buat page Prof Mahaya Junior. So, so lecturer saya macam tahulah saya peminat. And then hari ni dari Pandai Indah, saya naik LRT, KTM. So, that is the power of focus macam dah niat lah nak naik. Ya. Dahsyatlah. Subhanallah. Thank you, Prof. Subhanallah. 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 Power of focus. Dahsyat no. Do we have time? Ada? Saya tak ingat time berapa. Okay. Ada? Okay. You know, because this power of focus is amazing. I once had seminar ramai. I think dekat almost 1,000 people. And I don't know why I called that lady and she just cried. I said, why? You know, Prof, I've always wanted to stand beside you. Is it? Oh, okay. So, and then I did some therapy for her on stage where she cannot forgive someone. I just made her go into timeline where she goes back. Now, itu dia rasa lega. Anyone who has emotion here, tak boleh nak hilang, ada tak? Come. Jangan malu. If you malu, that means you are very makhluk driven. Because if you come on stage, and because of what you do, orang dapat tengok, you dapat pahala. You become so independent of people. Because orang cinta akhirat, dia tak suka pujian, dia suka teguran. Dia tak penting penghargaan dan cemuhan manusia. Itu orang cinta akhirat. Come. Siapa ada issues? Tak boleh forgive someone. Come. Get another boy. Another boy. Dia jadi subject and tester. Staff. Pensyarah. Good. Nama apa ya? Khairul Nizam. Rabani. Both lecturer? Okay, Khairul Nizam Berapa power spec cik soalan? 400 over, 400. Okay, besok datang lasik Okay, sana sikit. Okay, Khairul Nizam. Rabani, you're going to do what I do just now. Okay, cuba buat macam tu. So, okay, I'll teach all of you how to do. It's only 2 jari. You hold dekat wrist. Jangan patah tangan orang tu. Just 2 jari. Okay, it's like a gauge barometer. So, tangan sikit saja. Okay, buat tangan macam tu. Okay. No. Make it now. And jangan buat sesungguh hati. Just, okay. Okay, lawan. Okay. Lawan. Okay, you know, okay. Say, my name is Khairul Nizam. Okay. My name is Khairul Nizam. Okay, test. Okay. My name is Arif. My name is Arif. Lawan. So it works. Okay, so scientific, when you do experiment, you always test. Baseline, test. So his arm is a good barometer. And before I forget, this strength is also a reflection of the strength of your heart, of regularity of brainwave muscle, of hormone positive. So kalau sini kuat, that means jantung kita bagus, minda kita bagus, brainwave bagus dan juga hormon kita bagus. So maknanya yang kita test tadi yang negatif tu semua destroy your immune system, destroy your heart, everything. So ingat so no negativity allowed in USIM. Okay, now Khairul Nizam will do some therapy for you. Okay, buat tangan macam tu. Okay, think of the person yang Khairul Nizam marah tu.
Okay, lawan. Okay, kuat ke tak kuat? Kuat. Huh? Okay, think of a moment you are very happy. Happy moment, happy. Okay, that's kuat. Okay. Think of the person yang Khairul nak marah tu. Lawan. 1, 2, 3. Okay, weaker? It's weaker. Okay, close your eyes. Okay, bayangkan orang yang Khairul marah tu. See him, hold on. See him in front of you and say to him, I love you. I understand you. I forgive you. In your mind, close your eyes. Close your eyes. Buat. Okay, close your eyes. Close your eyes. Say, I forgive you. I understand you. Okay, in your heart. Okay. Okay, cuba test. Lawan. He still cannot do it. Okay, relax. Very deep. Huh? You want to cry. See, when you cry, that means your soul is open up. Okay, most of us, let me tell you, most of us live with a lot of anger and resentment. Okay, sebenarnya kemarahan yang kita ada pada seseorang macam acid. The container of the acid, bila kita tuang kat orang kita marah kan, kita tuang banyak ke sikit? Tapi tak sebanyak yang pegang, betul? So mana yang rosak? The container atau yang kena tuang? So bila kita pegang kebencian, kemarahan dan dendam, this become what you call emotional baggage. Macam nak naik Bukit Kinabalu, kita banyak baggage, tak boleh naik. So because of that, you cannot progress in your life. You want to get married, you want to, tak boleh because banyak keladak tadi. And C tadi, constant tadi, yang berlaku, yang buat kita marah tu, telah tak boleh ubah, tapi respon kita sangat negatif, maka hasil kita sangat negatif. Okay, so apa kita nak buat sekarang? Okay, we try again. Okay, kalau dah guna prinsipal tu. Okay, lawan. Okay, lawan. Kuat tak? Yes, tepuk tangan. Rasan tak? It only work after he cry. Roh tu. Kita nangis dengan fizikal ke dengan roh kita? Yes. Okay, let me tell you, bila kita memaafkan seseorang, kita sedang buang racun di jiwa kita. Because forgiveness is a what you call spiritual detoxification process. So, siapa di sini yang ada kemarahan, buang. So, cara Khairul Nizam, any of you, siapa ada anger, you know what you do? Okay, orang yang Khairul nak marah tu umur berapa tahun? Nearly 50. Okay, nearly 50. Nearly, oh tak kenal sangat orang tu, okay. So what you do, I'm going to teach you a technique. Mine again. When you're angry with someone, you just imagine that person jadi budak umur 5 tahun. Kita tengok budak umur 5 tahun, kita marah tak? Kesian kan? So bayangkan jadi umur 5 tahun, kecil kan dia, masuk dalam jantung kita punya chamber. Now you imagine that you look at him. Oh, stay there, I love you. And then see yourself as a 5-year-old, kita as a 5-year-old, masuk. Stay together in the heart. It works. Okay? Nak tanya, Khairul Nizam ada migraine tak? Tak ada. Darah tinggi? Belum. Umur berapa sekarang? 35. Okay. If you do not buang this resentment, many people have done very well after they forgive. Okay, so lepas ni Nizam akan tulis nak tidur malam, bayangkan orang tu forgive. You'll see how everything in your work, your boss is here, Datin Sapura. So you're going to see how he progress in life. Tepuk tangan, kita doakan. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, so that's why our heart is so important. Okay. Siapa tu? Your husband.
Oh, I see. Okay, thank you. Thank you. Okay, so satu lagi saya nak tanya diri kita ni, kita hidup dalam kesedaran dua jenis. Nak tahu? Okay. Usually I do this standing up, tapi tak apalah. Since you are comfortable set, we can do by sitting down. Okay? Kita ada dua jenis kesedaran. Kesedaran ketuhanan dan kesedaran keegoan. Nak tahu yang mana? Okay, let's see. Let's audit ourselves. Belah kiri. Buat macam ni. Kiri. Kesedaran keegoan. Ciri-cirinya adalah suka marah. Kalau bercakap, mesti nak betul. Kalau apa-apa, mesti nak banyak. Mesti lebih pada orang. Tengok orang lebih, sakit hati. Ukur nilai diri berdasarkan pangkat, beg tangan, jam tangan, kereta. Merasakan hasil dapat, titik peluh sendiri, maka sangat kedekut. Orang macam ni stres, banyak migraine, banyak gastrik, banyak back pain, banyak ulcer, banyak darah tinggi. Belum 50, dah darah tinggi. Tak nak yang ni lah. Nak transformasi diri. Kesedaran ketuhanan. Sangat bekerjasama. Kalau bercakap, tak betul tak apa. Yang penting, silaturahim. Sentiasa mencari kecantikan dalam suasana dan orang. Sangat penyayang. Sangat pemurah. Suka cari ilmu, bukan berita. Sangat menerima manusia seadanya. Sangat tenang, sangat bahagia, sangat sihat, sangat kaya. Nak yang ni lah. Okey. Kena pukul? Kena pukul? Banyak kena pukul tembak? Alright, bagus. Siapa rasa kena pukul betul? Siapa dengar saya cakap ni tengok kawan dia. Kawan saya macam tu lah, ada tak? Believe me, if you think of others, buta hati. Kita dengar, kita tak ingat diri, kita ingat orang, something wrong with you. Again, mata kita, mata fizikal tengok luar, mata hati tengok dalam. Kita mesti doa supaya kita ni nampak aib diri sampai tak nampak aib orang. Dan bebas dari pengaruh manusia. Okay, for university student, we have two kind of people. Okay, university student, dia, saya nak tanya, you all ni mengejar cita-cita ke mengejar makna? Pandai jawab dah. Dia clever already. Kejar cita-cita ke kejar makna? Cita-cita siapa tengok? Makna siapa tengok? Cita-cita tunggu berapa tahun nak sampai cita-cita? 4 tahun baru. So you cannot enjoy the process of you studying. But if you said your role here is a jihad, ilmu, nak mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, and you ask the why you are here. We know the what, who we are, but the why. Okay, the why itulah kita punya apa? Kenapa kita ada kat sini? Untuk apa? Diuji dan beribadah kepada Allah, betul? So kalau kita tak terima ni, then it's difficult. Everything become difficult. So bila fail exam, stress ke happy? Stress. Siapa sini kalau dia fail dia suka? Kenapa kita fail harus suka? Bila fail belajar lagi tak? Dapat ilmu tak? So, you know, Tan Sri, one student, you know what made me write the book? Tan Sri, what made the book? I gave motivation to year 1. Until one student asked me, Prof, saya ni semayang tak tinggal semua, tapi saya study fail, Prof. Macam mana? Kawan saya tak solat, boleh pass. So saya kata, baik, masa awak belajar tu, niat kerana Allah tak? Pahala dapat tak? Dapat. So, fail
fail and pass is just, it's not a failure, it's a delayed success, that's all. Everything is about feedback. So kalau you fail, feedbacknya you have not studied the correct method. So student 3 jenis. One student kalau fail, I'm done. Memang aku teruk, finish. Number 2, oh, I have not studied hard enough. They study the same method. Tak cerdik. Yang ketiga, oh, I change my strategy. I have not had a discussion group. Saya nak tanya student, berapa orang ada discussion group? How many of you have discussion group? Wow, bahaya. So, less than 20% discussion group. Okay, what's the formula? How many percent do you remember if you read? Kalau baca, berapa persen kita ingat? 10. Dengar? 20. Baca dan dengar? 50. Discuss? 70. Practical? Amal? 90. How to get 100%? Ajar orang lain. How many of you attend lecture dengan tujuan nak mengajar orang? Kawan nak punya nota pun tak beri. Prof, how do my friend always borrow my notes? Baguslah pahala. So in that book that I wrote, maybe I should give present to your kerusi library. Yeah. Maknanya envy, kita tak suka orang senang. Betul? Kalau pinjam nota kita penat tu dia dapat. You see? You see? Nampak hati perut. Dah macam mana kita nak bersih hati. Okay? So it's very, very important for you not to do this. So student yang tak ada discussion group sangat berbahaya. How many of you, ni dewan kuliah ke? Okay, how many of you masa lecture duduk belakang, how many duduk depan? Agak-agak masa saya student, where do I sit? I will make sure I sit second row, tepat my eye dengan lecturer tentang. Like this. You believe? Yes. And in between lecture, most people gossip, I will revise. Lepas lecture tak faham, kejar lecturer until faham. Okay, maybe in another sharing, I'll share how to be a good student. But now, I want to go through some visualization exercise. Boleh? Okay, close your eyes. I want to show you how your psychology affect your physiology, how your mind affect your body, okay? Close your eyes, take a deep breath. Take 3 times, Keluar nafas 3 kali. Take nafas. Keluar nafas 3 kali. Okay, bayangkan sebelah kiri ada sebuah lemon yang masak ranum. Sebelah kanan ada pisau yang tajam. Depan anda ada chopping board yang sangat bersih. Bayangkan ambil buah lemon, taruh atas chopping board, ambil pisau yang tajam, belah lemon tu, keluar air lemon tu, perah atas lidah kita. Okey, buka mata. Berapa kilo keluar air liur? Basah bertitik hampai. Okay, what have I demonstrated? Visualization, images in the mind affect your body. Nampak tadi? Okay, so what I've illustrated for the past 1 hour is mind, body, heart connection. Kita semua in a line. So sebab itu kadang kita kata kita maaf tapi tak maaf. Kita yakin pada Allah tapi bila kena tak yakin because kita tak masuk dalam. Okay, so siapa nak ambil exam? How many of you? Okay, I'm going to teach you visualization exercise yang okay, exam you all macam mana? Written? Yes. Okay, result dapat bila? Berapa hari? Lambat, bulan 9? Oh, sebulan. Ni exam apa ni? Final apa? Final SEM. Oh, medical student bukan tahun semester, kita orang tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now, close your eyes.
Okay, this is what you're going to do every day until your exam day. Bila nak buat ni, lepas solat isyak sebelum tidur. Okay, lepas ambil wuduk, solat witir, maafkan semua orang, baca 3 kul, dah tiup semua ayat kursi. Just before you sleep, this is what you're going to think. Okay? Okay, bayangkan, close your eyes, take deep breath, baca Fatihah, sedekah pada diri sendiri. Dan kepada mak ayah kita, bayangkan yang baik. Take deep breath, tarik nafas. Hold for 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, out. Bunyi gitu. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Take deep breath again. Hold for 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, out. Okay, once again. Hold for 7 seconds. Out. You are very relaxed. Anda semua sangat tenang, sangat bahagia, sangat bersyukur menjadi orang Islam, orang mukmin, muhsinin, muttaqin. Sangat bersyukur. Bayangkan hari peperiksaan anda. Malam sebelum itu, anda sangat tenang, tidur dengan nyenyak dan penuh husnuzan pada Allah. Segala ilmu akan diberi kembali masa peperiksaan, insya-Allah. Bayangkan hari peperiksaan, nampak diri anda bangun dengan tenang, bersyukur, tak sabar nak pergi dewan peperiksaan. Anda makan pagi dengan tenang dan baik, makanan yang sihat. Bayangkan anda sampai di dewan. Sampai di dewan, nampak kawan-kawan semua ceria, gembira. Hati anda penuh kasih sayang dan mendoakan semua orang di sekeliling anda supaya mereka lulus dengan cemerlang. Bayangkan anda masuk dewan, duduk dengan tenang, dapat kertas periksa. Anda buka kertas periksa dan membaca soalan satu demi satu dengan penuh kegembiraan kerana semuanya anda dapat menjawab dan the mind, berapa persen increase, almost the same siapa yang train physically. And that's what when I see our football game punya tu kan, kalah-kalah saya rasa macam, ya Allah, I don't know whether the people in sports psychology know such thing. We have to use a lot of power of the mind. Okay? Lega. This is the climax, isn't it? Because your short-term plan is, I was informed by the organizer that you're going to have an exam in 2 weeks' time. So that's why we chose this date. Of course, you get inspired for, yang saya cakap tadi, for long-term, your life as a whole, but for short-term gain is this one, visualization exercise. So saya nak all of you use the same thing. Bagi kita yang ada keluarga kat rumah ni, kadang-kadang kita ada masalah dengan anak, dengan suami, dengan apa. What we do, you just see in the picture what you want it to happen. Ini yang saya amalkan when I do surgery for patients. That's what I do, Tan Sri. Sometimes I have to do some VIP, memang stress. So tengah buat tu macam susah, berhenti sekejap berdoa. So what I do, I just close my eyes and I see 20 minutes after the surgery, the patient in my clinic smiling. So macam saya buat LASIK kat center saya pun gitu. Kadang patient tu panik gerak mata kan. But I have this knowing that everything is going to be okay. So subhanallah, it turned out well all the time. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Yes, sila. Very attentive. Boys, ada soalan? Intelligent boys ada? Okay, sila. Thank you. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ifahmiati Nasir daripada Fakulti Kepimpinan dan Kepengurusan tahun 2. Wah, kepimpinan. Good. Soalan pertama, macam mana Prof bahagikan masa sebagai seorang isteri, seorang ibu, seorang doktor lagi,
seorang pakar motivasi lagi, dan saya dapat tahu doktor buka bisnes. Yes. Eye Center, ya. Eye Center. Yes. Mohon tip daripada Prof macam mana nak bahagikan masa dengan yang kedua, soalan saya, mohon Prof beri penerangan berkaitan dengan pembedahan lasik mata sebab saya pakai. Thank you. Wallahu alam. Syukran. Orang Terengganu ke? Bukan. Kelantan. Detect. Okay. First, balance time. Okay. Tadi Tan Sri kata nak saya share kan. Okay. Number one, I don't know you have read about me. Saya kahwin masa tahun 2 medical school. I was 22 years old to my first boyfriend, my first and last boyfriend. I met my husband masa PPM, umur saya 17 tahun lebih. So jumpa terus steady, and then we got married masa saya tahun 2 because my friend said, Muhaya, you buat fardu kifayah tapi you belajar sama dosa. Padahal belajar kat library pun bukan pergi mana pun. Tapi my friend ni dia orang alim sikit lah. So we got married. So the year that I got married, I got the best student, Tan Sri. 192 student, boys and non-Malay semua, saya number 1. So when the dean asked me, Muhaya, you got married? Yes, Datuk. And do you know that I got the best student? Oh yes. So Datuk, masa pandai pula saya cakap dekan. That shows that marriage does not prevent you from becoming successful. Wah, ramai seronok nak kahwin tau. But believe me, but it doesn't work for everyone. There are some people who got married and fail. So you measure yourself. Because maybe tujuan saya kahwin tu tak nak dosa, and my husband also medical student. So because of getting married, dia bawa saya naik motor, dia senang. Pergi library malam, so I can study and tak sibuk orang nak tackle, tak payah dah settle. Kalau tidak payah kan, orang ni pening kepala. That's one. So, bila saya final year medical student, saya dapat 1 baby. I started my final year with a baby. But what I do, masa breastfeeding, belah sini, baby belah sini, buku belah sini. Dah habis belah sini, my husband ambil buku, tukar. And sambil belajar, ayun buai. Lepas 16 hari, saya pergi ward. So that's how we call it, committed means you do whatever it takes. So walaupun saya student, I don't allow, maknanya ni, manusia dua jenis. Satu buat alasan, satu cari peluang. So if you ada cari alasan tak, don't get married. Okay? Itu lepas dah kahwin, dah dapat anak. So now you ask me how I become like this. That is why saya beritahu lepas ini saya terus nak balik. That's how I take my time. I only focus on what is important. Benda remeh-remeh memang tak ada. So bila kita sangat menjaga masa, kita akan banyak masa. Siapa yang tak ada masa sebenarnya tak pandai guna masa. Number 2, untuk lecturer yang dah kahwin, ingat ya, no matter how high you go, ada PhD ke apa ke, husband tetap number 1. So kita sebagai wanita ingat priority Allah, Rasul, suami. Jatuh mulut suami, taat. And with your husband, you must always puji your husband. Siapa tak puji? Siapa ini nak bangun? Siapa dah kahwin, student tak ada Siapa sebelum tidur minta ampun dengan suami? Ini amalan mesti buat Because kalau suami redha, your life will go smooth. Do you believe that when I want to do surgery, I will text my husband to pray for me? After being a specialist for 24 years. 20 years pun dulu pun saya. Maknanya, I never put my expertise into my hand. Never ever. Ingat kita sebagai hamba Allah, hilangkan kewujudan diri. Kita bagus macam mana, it's not us. It's not about us. That's why kita buat apa-apa, jangan terror. We don't have to perform to the world. Jangan nak cuba tunjuk nampak bagus, don't. Saya duduk kat sini, tak ada niat, nanti nampak terror, Prof. How would I appear, nanti kena control. No, you see me, I'm macam bodoh kadang-kadang atas ni kan. Like bit stupid. It doesn't matter. Doesn't matter. You call it power of vulnerability. Tak payah control macho. As long as you set your mind to benefit, it doesn't matter how you look. It doesn't matter how you appear to others, doesn't matter. Asalkan sopan tak apa. Tapi nampak bodoh, it's alright.
Don't have to live up to I'm a professor. No, don't. Just be yourself. Be yourself. Okay? Kita rasa hamba Allah. So we are nothing. Dan bila perniagaan, okay, perniagaan, when you do business, mesti ingat kita untuk sebagai satu sunnah, dan kita tahu peniaga yang paling jujur dekat dengan Rasulullah SAW. Betul? Okay. So, bila kita berniaga ke, kita apa? Number one, if in our center, usually, just to share with you, we started the center on 5th May, Tan Sri. 5th May 2014. So, today dah 1 year. Alhamdulillah, we call our center, tagline, correcting your sight, improving your vision in life. Betulkan mata fizikal, nak celik mata hati. So, bila orang datang, mesti saya kata niat mata lihat Kaabah, baca Quran. Dan juga, bila masuk waktu, semua patient solat berjemaah. And if saya nak buat surgery, masuk waktu, solat dulu, baru buat surgery. So, kita make sure kita ibadah friendly. And whoever come, we give refreshment. Lalunya center medical mana bagi orang minum. Kan? But because when we practice Islamic way, then kita akan tenang. And in terms of priority, time ni, jaga masa. Sebab itu, if kita suka pergi masjid, we always want to finish early so that kita can prepare untuk maghrib dan isyak di masjid. So, macam ni all. How to prepare your time? When I'm here with you, my mind is not anywhere else. Be in the now. So, sebab tu, ada kata-kata ni. You ask 3 questions every day. Who is the most important person? The person in front of you. When is the important time? Now. Who is the most important person? The person in front of you. Apakah amalan paling baik? Buat baik. So, kalau kita berada dengan seseorang, jangan kita di sini kita cakap orang, the SMS, no. Berada dengan orang tu and bercakap. Lepas tu kita kadang bila kita eye contact dengan suami ke dengan anak bercakap, yalah, tak boleh. Eye contact. Be in the now. Lepas tu kita buat baik. Always at every moment kita buat baik. Okay, so how to manage time is you atur betul-betul and prioritize keutamaan. Siapa yang tidak ada keutamaan, tidak ada kehidupan. That's why, frankly, actually, I received so many invitations from University Tan Sri. I don't know why with Tan Sri saya terima USIM. So many invitation, UITM, Usain On, banyak semua tolak. But Tan Sri itu terus, okay. Because mungkin locality dekat pun dia. Because again, my time, saya tak suka pergi outstation. Pasal saya yang tinggal rumah, nak main dengan anak, dengan suami, cucu. I have 5 grandchildren. Cucu saya 5, all girls. Baru dapat umur 10 hari ni. Alhamdulillah. Doakan please doa aja biar wanita solehah semua tu. So, to me, priority keluarga dulu. And to share when I was doing my masters, saya tengah belajar macam mana pun, kalau suami nak minum air, tinggal buat untuk suami. Family first, baru career. And ladies, lecturer, when the people, Prof, saya stress buat masters. What I say, Tan Sri? Ambil master untuk apa? Niat untuk apa? Kerana Allah ke kerana pangkat? If kerana pangkat, sure susah. Kerana Allah, easy. Okay, Prof, betulkan niat. So whatever we do, kalau susah, reset niat kita. Perbetulkan 3 formula. Perbetulkan niat, sempurnakan ikhtiar, redha hasil. Relax. So for your exam, betulkan niat exam untuk apa? Bukan nak pangkat. Nak jadi orang bermanfaat. Allah pada saya bermanfaat. Jelas? Alhamdulillah. So, kalau talking about LASIK, LASIK ni kaedah yang kita buat untuk hilangkan rabun secara kekal, insya-Allah. So any of you yang power 100 ke atas boleh buat. 1400 the highest I've done, depending on the ketebalan cornea. Tapi siapa yang antara 200 hingga 800 should be okay. Cuma now latest technique dia panggil smile. Smile ni kita boleh buat pada same day, tidak ada flap langsung. So kalau lepas smile ni after 1 week you can swim. Kalau biasa kena tunggu sebulan. Tapi biasa pun okey juga. The only disadvantage of smile ni, dia mahal sikit. Itu saja. Tapi for long term, sangat bagus. Yeah, so I think ada brochure, you can always check about it. You can Google Prof Muhayya LASIK, then you see all the YouTube. All the ustaz yang saya buat dan sebagainya. Syukur pada Allah setakat hari ini. It is safe.
Nak share sikit tentang smile and how mind body. Selalunya, Tan Sri, I found that people who are stressed, when they are stressed, they akan energy dia sangat tak smooth. So bila saya nak buat tu macam payah, Puan Sri. Macam payah. But orang yang tenang, macam saya buat sama Al-Hafizah, Al-Hafiz, smooth sangat. Maknanya emotion, bila orang tak ada ragu-ragu, sangat mudah. And this shown, and in fact I gave a talk in front of Professor Dan Reinstein, who is the person yang start this LBV. From London he came. I gave like macam keynote. So talk, lepas talk saya dia kata apa? After Prof Muhayya's talk, let's have a 2-minute silence. Because my title was LASIK and Character Building. Where I said how I perform my LASIK, I said most eye doctors, I said when we meet at the conference, we talk about who has the best result. Itu yang belah kiri, remember? Competitive, I want the best, I'm the best. But I shape everyone to decide, I said, how LASIK beat the character of the surgeon plus the patient. Di mana sebelum buat surgery, suruh doa, I said, I give prayer, I put zikir therapy, Hafiz Hamidun, and I find that lepas pasang zikir therapy, patient less tearing. Siapa yang tenang, dia punya mata kurang berair dan kurang pedih. And this has been shown, I showed the video. How that video, and it shows, memang nampak sangat. So benda ni dia orang tak boleh nak nilai lagi. So in August they inviting me again. Again my topic is LASIK and character building. So I call myself as a holistic ophthalmologist. So I put into this. Mula-mula when I first gave a talk, people find skeptical. But when I got the Cash Mahendra Singh oration, when I gave a talk, semua like, yeah, they accept. So now doctors dah mula rawat jiwa dah. If you see the trend, doctors in Malaysia pun dah mula, dah faham. Medical student, ingatlah, jangan jadi doktor, tapi jadi doktor mukminah. That's the pesan that my father said to me, that Muhayya bukan jadi doktor, tapi doktor mukminah. All of you jadi doktor, mesti niat menggunakan perubatan untuk dakwah Islamiah. If tak niat macam tu, sia-sia belajar penat-penat. Believe me, all of you, if you study just to dapat degree, nak cari kerja, memenuhi keperluan hidup, alangkah ruginya. Keperluan hidup dapat gaji, bayar hutang, habis, that's all. But if you kerja untuk memenuhi tujuan hidup, so you tengah belajar, tiba-tiba meninggal. Kalau you niat kerana Allah, dah ibadah. But if you are cita-cita nak tunggu dapat, then you penat. Okay, terangsang, happy? Okay, alhamdulillah. Ada soalan lain? We have 10 minutes. Okay, sila Datin, sila. Oh yeah, good question. Umur LASIK ni kita buat untuk orang yang rabun jauh dan dekat untuk orang yang umur above 40. Yang below untuk rabun jauh saja. Untuk rabun dekat jarang orang muda. Umur dia mesti 18 ke atas. The oldest I've done 67. And then one tone umur 75 saya buat juga, pasal dia buat cataract dah tapi the wound tak bagus, so sengit mata dia, I stick sana, dia pening kepala. So lepas saya buat dia, tengok keluar TV, wah senyum tak kasi mata dah. But that's the oldest I think in the world. So I told him, Ton, this is a journey. You are optimistic, I've not done, you are the oldest. This is in the world, saya Google pun tak ada orang buat LASIK umur 75. Are you willing to do it? Yes. Prof, saya tak tahan. Okay. Our journey together, husnuzan pada Allah, yes. But alhamdulillah turned out well. So that's why in our practice, kalau kita sebagai doktor tidak heal ourselves spiritually, we cannot heal other people. Okay? So kita ingat, all of you ada energy, tengok saya buat tadi, di mana kalau nak belajar baik, nak apa baik, belajar dalam wuduk, masa belajar mesti senyum, niat kerana Allah, tolong jadi pemurah. Satu lagi, kalau nak exam, suruh mak ayah sedekah pada orang miskin. Terutama keluarga sendiri. Start. And my experience, banyak student saya yang ada one student tu nak fail dah. Kalau fail part tu kena kick. So I said to him, sedekah. So dia bagi saya duit tu. Sedekah, saya pun bagi orang miskin. And he did pass the exam. So many. And kalau saya nak buat operation susah-susah pun, or I tell all my patients sedekah. The power of sedekah is amazing. Tak rugi orang sedekah. Okay, so siapa yang selalu fail exam tu, pada saya remedy untuk pass exam, taubat. Minta maaf pada semua kawan. Taubat dengan Allah, minta maaf dengan kawan.
Bersihkan hati dan doakan kawan tanpa kawan tahu, malaikat mendoakan kita. If anything you want in life, pray for others without the person knowing. Malaikat doakan nothing. Allah memang makbul. Okay, mesti betulkan niat, sempurnakan ikhtiar. Okay, ada soalan lain? Yes, sila. Somehow I enjoy coming to Usim. I think the aura is good. Pasal baik. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzati Aisyah dari Kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Saya nak tanya tadi daripada ceramah yang Prof sampaikan, apa yang saya faham, kita ni kenalah tak boleh pandang aib orang lain saja kan. Jadi kita perlu memandang, maksudnya bila kita terlalu pandang pada aib orang lain, kita bermasalah. Tapi macam mana pula bila orang yang terlalu memandang aib dia sendiri dan terlalu kritik diri dia sendiri, so macam mana kita nak naikkan balik semangat dia? Very good point. Very good point. Orang berilmu bercakap, very good. Okay, number one, if you learn NLP, Neuro Linguistic Programming, there's something called filter system di mana kita bagi perception projection. Kita akan nampak dalam orang apa dalam diri kita. So kalau kita nampak orang jahat, that means kita banyak jahat. That's one. So that's why be careful of what you think. Automatic negative thoughts ends or automatic positive thoughts. Okay. So coming to that, the whole world susah sebab banyaknya orang yang low self-esteem. If you look at all the criminal, all low self-esteem, tengok orang yang pukul isteri, orang yang kahwin, never cerai, all low self-esteem. The two masalah manusia, I am not good enough, I am not loved enough. Orang I'm not loved enough ni ciri dia suka cari perhatian. Facebook tu semua nak tunjuk kat orang. Gambar macam tu, contact lens macam tu, itu orang yang I'm not good enough, suka show off. Orang yang I'm not loved enough, dia akan suka cari perhatian. Facebook status you all, tengok lepas ni, you know which one you are. Betulkan diri. Okay, jangan bajet bagus, menunjuk, no. Orang tak ada akan tunjuk, orang yang ada tak tunjuk. Jelas? Jelas? Jelas. Don't waste your time on Facebook trying to show how good you are. Let Allah know. So, prinsip hidup kita, can you do with me together? Up. Dengan Allah saja. Your heart is all. Badan dengan manusia, hati dengan Allah. Horizontal, good relationship. Optimistic in future. Learning from the past. Reset minda yang lama. Delete old file. Whenever something kena, terus Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Muamalahku baik. I love everyone. Everyone love me. I'm grateful. I forgive everyone. I'm optimistic, husnuzon pada Allah. I'm sure good things are coming because in my heart is nothing but good. I delete the past. I rewrite my history in reality. I banish all my doubt. I husnuzon, whatever happened is a learning point for me. Always say this thing all the time. So bagi orang yang suka kata diri dia tu self-esteem, saya nak ajar, saya lupa tadi. Two ways to correct your subconscious mind. Number visualization tadi. Number two, affirmation. Tulis atas kertas. Siapa yang kau yakin diri, let's say, ada orang tu tak yakin, dia kata hidung dia besar. There's one concept, there's a plastic surgeon, Maxwell Maltz. He wrote a book titled Psycho-Cybernetics. Di mana dia tengok dia plastic surgeon, orang tu kata muka dia tak lawa. If you correct my face, I'll be more confident. After dia betulkan muka, orang tu tak confident juga. Why? Dia betulkan physical, tak betulkan roh. So dia punya image, self-image dia sangat low. No matter what you do, dia tak nampak. Macam anorexia nervosa. Kan? Dia nampak dia gemuk. Orang nampak dia nampak image, self-image. So bagi low self-esteem, they must change the self-image yang kita buat masa kita tidur malam. Yang tadi saya kata, last 5 minutes is when your roh is about to leave you, your subconscious mind switched on, and you're going to marinate all the good images in your subconscious mind, maka kita akan nampak diri kita jadi macam kita hendak. So tulis, saya seorang baik, saya tahu saya baik, saya tahu kenapa saya baik. Saya pandai, saya tahu saya pandai, saya tahu kenapa saya pandai. The kenapa is important, the why. Okay?
So all of you, siapa yang suka kutuk diri sendiri, tak yakin pada diri sendiri, ingat, Allah never create reject. Allah never create. Siapa tak yakin pada diri, tak yakin pada Allah. Kita manusia yang sangat mulia. So treasure your divinity, treasure your pure kebaikan diri itu. So as a counsellor, I don't know, this is maybe outside my field, boleh tak counsellor jangan jadi lembik. Kan? Counsel. Sampai orang jumpa counsellor ni bertahun-tahun tak baik-baik. Why? Itu je. Tak cabut. Okay. Cik, trim sikit. Datang sikit, trim sikit. You never go to the root. Dosa doctors ni, perangai doktor ni, dosa doktor cakap kan kadang tegas je kan. Doktor, cara rawat, prevent, treat, rehab. What I'm doing to you now is prevention, because geniuses prevent problem. Ordinary people treat problem. Genius prevent. So kalau kita ada anak umur 5 tahun, kita tahu umur 15 tahun akan bermasalah. Are we going to do the same thing, wait for the problem to come before? You cross in front of the problem, you treat it before. So as a counsellor, when someone come to you with a problem, tengok pemikiran, ingat ni. Fikiran, emosi, tindakan, hasil. You look at the hasil, this hasil is because of your choice 10 years ago. Change your choice. Okay? Saya nak tanya you all. If you fail the exam, okay, I show you 2 scenario. One student, bila fail, dia tengok result, dia tengok yang sini hasil ni. Apa jadi? You see here, fikir, rasa, buat, hasil. Okay? So orang tak bijak, dia tengok hasil apa berlaku? Hasil negatif, dia negatif. Apa jadi fikiran dia? Negatif. Emosi? Negatif. Tindakan? Negatif. Give up? Negatif. So they go into vicious cycle. Orang bijak, dia fail, okay, dia pun buat visualization exercise. You start with the thought, the image, I'm going to pass next exam. So dia bertindak, dia tu macam dia akan pass. You call it in English term, act as if. Berlagak seolah-olah, fake it until you make it. Can you behave as if you are a star student? Yes. Kajian menunjukkan 2 classes, 1 kelas slow learner, 1 budak intelligent, dia panggil 2 cikgu, dia swap je. This is a slow learner, this highly genius. Padahal terbalik tau. So cikgu dia mengajar budak tu 3 bulan, what happened? The slow learner become almost genius because the expectation of the teacher and the bahasa badan and the aura. So all of you must treat yourself as if you are geniuses. You are genius. But our conditioning kat sekolah, cikgu kata awak tak pandai sains, susah, medik susah, macam all this keladak-keladak, buang. Limiting belief. Kita banyak belief yang limiting kita. Okay, I want all of you to Google LP, Neuro Linguistic Programming, daripada YouTube yang mengarut tu, tolong tengok YouTube, Neuro Linguistic Programming. Banyak speaker you understand. Number 2, untuk pembersihan jiwa, this is what I listen to. Do you want to listen to what I listen to? Yes. Gym, Gymnastia. AAGYM. Tajuk dia Ma'rifatullah, mengenal Allah. The third one is Ustazah Nur Hafizah Musa. Dia ada playlist dalam 80, listen to her. You all semua boleh pasang YouTube handphone kan? Sementara tunggu bas buat apa? Gossip. Okay. I want all of you to invest on earphone. Siapa tak ada earphone? Siapa tak ada handphone? Siapa tak boleh pasang YouTube? So all of you, earphone, sambil jalan faculty, zikrullah. This is what I do as a student. Jalan, when I walk, I don't walk with my friend, wasting time. I'm one person who have no best friend, waste time. Teruk tak? Because tak ada best friend, tahun 2 dah kahwin, ada suami dah. Tak payah. Because kawan nak makan, tunggu, I cannot stand. And while waiting for the food, orang lain berbual, I sit down and recall my exam, my lecture tadi. Masa lunch je, I sit with my junior. Faham tak? Lecture tak faham? Let me teach you. So people know, duduk muhayam mesti nak mengajar. Because I don't want to talk nonsense.
So how you work as a student, that's how you become. So if you want to be, you make your choice. Now you are a student, you nak spend time gossiping and be popular, or be practical, focused. Your choice is what determine you, insya-Allah. Okay, boleh saya cadang pelajar USIM semua? YouTube, tak dengar, tunggu bas, dengar YouTube, jangan gosip. Unless kawan nak bercakap. Dulu Tan Sri, I was so crazy about this thing until Puan Sri tahu. I was so into this. Sekali someone met me, saya malas nak alih earphone. And I thought to my husband, kuatnya you bercakap. Because I didn't hear. I was so crazy. And when you see me travelling, takut orang stop tengah jalan, I'll be hearing all my iPod. No, I don't bother. If nak terbang semua, phone everywhere. Because time is too precious. Do you know that when you listen to ilmu, you are putting good seeds? Okay, so lepas ni, semua budak USIM akan dengan earphone saja. Okay, I think that's all. We stop here. Dah nak asal lama dah. Saya minta maaf atas apa kekurangan. Tan Sri, Puan Sri, Datin, terima kasih datang lecturer semua. Pada pelajar sekian, all of you are much better than all of us yang tua ni. Banyak dosa, you all kurang dosa ya, insya-Allah. Doakan kita semua berjiran di syurga insya-Allah. Dan niat kita semua ni hanya mencari redha Allah dan mendapat husnul khatimah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.